Ti Masakbayan. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo. Ti umuna apaset te serye tayo ita alawas anapauluan. Awan makalapad. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Nakita akasarsarita na ka ni Carlo nga anak ti Balo. Uwan, tatang. Oy, alis Itapay laeng. Ibagat, adyak kayat nga daton ken kaday di Carlo. Ni tatang mad. Anya ka diti saan nyo apangayatan ka ni Carlo. Nataar, kanasingpot jay tao. Mabsog na ka nga rod, ti kinataer na, kan kinasingpet na. Saan mat asadot ni Carlo, tatang? Basta, tungpalan ti kayat ko. Awan maganap mo iti day di klase ti tao. Awan tinasayat ang masakbayam kunak manay. Saan ko atari gagayan ti bumaknang, tatang? Ti kayat ko, naragsakak to iti sidong ti mapilik akatakunay na iti biyag. Ulitek alis, di naksukiran. Ti pagsayaatam tikit kitaek. Jak kayat nga agrigat kanto iti biyag. Pudno ka di tinasaon ni tatang mo, nga agar-aram kan ka di Carlo. Kagurayo ka din ni Carlo, nanang. Agpada kayo ka di ka ni tatang. Ni, awan basol na tapno guraag. Adamat karbangan na nga agayat, anak ko. Kasta kumati kapanunutan ni tatang. Apay nga iso ti agpili iti para kanya. Napintas ka ngamin. Ti kayat na ket makiasawa ka iti baknang. Nga uray saan ko nga ay ayatan? Saan anaragsak ti agasawa? No awan ayat iti nagbaetanda. Saan ka di, nanang? Dayta ti saan a makita ni tatang mo. Di na ngamin kayat amarigrig at agbalin nga asawang. Jakmat kayat ti makiasawa? No saan ko nga ay ayatan ti lalaki, nanang? No kasta, ay ayatam ni Carlo. Nabiit na pa'y dito lugar tayo. Nagsubli ang ti inana dito'y, idinatay ti asawa na, nga ama ni Carlo. Agpay so ti kunada, abulag ka nun ni ayat, nanang. Bro, damang kong adda ka nung sabsabungan dito'y. Pudno ka di? Wen bro, nagpintas abalasang. Ngam dandani tayon umintra iti barko, bro. Mapantayo iti sabali a pagilian. Daytang rod kat. Sapay masapol a single pa iti agdadamo ka nung agtrabaho iti barko. Kat dayta ti paglintagan ijayan ko. Iso masapol a single ka, saka tumapog iti barko. Masapol ang mapasungbat ko ni Alice. Sakbay, nga umintra iti barko. Amangan no da makauna amang pasungbat kan ko ana. Numapasungbat mo, masapol a kasaritam nga orayin na nga agawid ka. Manipod sa bali a pagilian. Kapilitan na kasta, bro. Amo na ka di, kan tidadakkel na. Adandani kan sumakay iti barko. Jack imbagbaga. No may manenday di nga anak ni Norma. Ibaga masaanin nga umay dito'y balay Narigat mad no bastusek ti umay sumarungkar kanya, tatang. Paayam nga minin tapno saanin nga umay. Jak kayat day di tao. Anya ka diti saan nyo akayat kan kuana? Awan na pulos sa nikwada. Anya nga iti pangalaan na iti pangpakandaken ka. Awan pa'y uray basit la bangkag amulaan da kuma iti kamuti laeng. At damat dagiti umasenso. Nga uray awan ti dagada, tatang. Oy, alis di naksukiran. Awan ti pakandaken ka na jay. Ulitak manan, paayamon intun umay manay. Maya, baga mamit di anak mo. Tapaayan nanday di Carlo nga anak ti Balo. Apay ay adiktaram di anak mo. No anya ti kayat na, di ba'y amlaeng. Anya ko mati maghanap na iti day di tao. Ket no awan pa'y trabaho na. Dinamag mo ka ding awan trabaho na. Kanayon mo't makita ka rumrumwar. Mga no agbalbalog laeng. Anya nga iti amok. Ay, agatap ka manan ako nak.
Anya nga iti pagbiag da, no awan trabaho na. Amo pa'y ngay. Ang mga nulumang langan da pa'y amangan. Ay nakanor, madi timang tagibasit iti pada at tao. Di nagkontraen si Kamaya. Bagbagam kid ti anak mo. Tamadlaw ko ket kayat na dayjay nga awan ng trabaho at tao. Agdagdaton ka di day a Carlo Ken. Ha? Siguro. Kanayon mo't ngamin ijabalay. Oray siya kat nagdaton mat kanya. Anya? Ne, jak mo't nakita adim magas dito balayo. Banbantayam ka di a kanayon. Di mo siguro nakita ngam namin adong nga imay dito'y balay. Kasta ka di. Kaya't mo asawan. Nagdaton mo't kan ka. Kasta nga rod. Kaya't ko asong batan tapno duha kamin. Kursonadak si ka. Saan ka di ang nagtaal? Inton umay alawas ka dito ipapaniyoy jay Pierre. Lumugan ka din iti barko akasiman. Wala nang. Mapan kami iti sa bali apagilyan. Sapay mabayak sa akan tumakaawid. Aganos tapay lang nanang. Sana bali. Dakkel ti sweldo iti kumpanya pagtrabahuan mi. Kanayon kanto apawitan iti kwartan. Ay, saan amaagasan ti kwarta ti ilew, anak ko? Aganos ta nanang. Ang kanayon nakto nga umawag. Ag-video call ta kanayon. Ang, kunadam, ano kano adda ti barko iti katangaan ti taaw, narigat kano ti signal. Apama na makasanglad kami. Awagan kayo adagos. Masapol ngamin nga agurno nga para iti masakbayan tayo, nanang. Sa bagay, isaganaam ti masakbayam anak ko. Sana balikan niyang tabakita kaon. Ure addan edad jo. Ubing kayo pa lang, nanang. Ada ka maggaan dito tsindahan, ading Alice. Siyak ti imbaon ni nanang ang makitsenda. Manong Carlo. Mabali naman pantay ti restaurant. Pangasim. Ada ko man napatag may paghat. Saan ka di arumbang ani Ellen ti awisam amapan iti restaurant? Sino nga Ellen? Sikat-ikat mo nga wisan. Ada nga min napatag may paghat. Pangasim. Napatag unay ti ibaga. Anya kumangay dayta nga ibagam. Kasla napataglaunay ah. Well, ngamin, mga numabayag aditag kita. Ha? Apay adita agkita akunan. Isungarod ang mapanta iti restaurant. Ibagakkan ka amin, no apay. At papakasakan ka. Tatinasamit awan mo tibalon ko amapan iti sabali apagilyan. Mapan ka iti sabali apagilyan. Sumakayak ngamin iti barko. May saat ngamin asiman. Siman? Saan nga taa? Siman luloko. Apay anak ko ng asiman dulo ko. Nasa ungaming kanyak ni Ellen. Nga ar-armom ka no. Kaya't na kan asong batan. Kasano asong batan na, katjak mat inararan. Adda babaya nakitak akaaro ba yun? No lumabasak, umanisan, ngam jak pa'y kinasasao. Diyay ka di blande ti buok nang adda tatu iti takyag na. Wen, ngam jak kaya't tikas jak klase ti babae nga adda tato na. Awan to pa'y tato, isukit din. Kasta ka di. Ang saanan nga iso ti pagsaritaan ta. Ti idardarirag ko kun ka ti pagsaritaan ta. Limabas itay ni Alice. Ngam kaslaman na isang sangayan tiragsak na. Apay an na isang sangayan ako nam. Dayta nga ro ti kayat ko amamuan. Nakaisam. Akaslada pakaragsakan na launay. Di mo ka di dinamag no apay. Damagag kumaangam akan kanta ngamin. Ngam, naparata ka magna. Diyay ngay kaslawan bibiyang na. No ada makakita kan kwa na anakaragragsa. Padasak man adamagan no agkita kami. Kaslaman di kunada ana inlab. As
Sino nga ta tinakainlavan na? Jay siguro kanayon ang mapan iji balayda ah. Anya? Ay, sige, panawan kan. Ningata Carlo. Saan ang mabalinday to'y? Para kanyak laon ni Carlo. Sa bali man tiragsak mo ita. Ada ka di rumbang amaamuan, Alice? Ni Manang Rona mat. Dakas ka din ang naragsaka? In love ka di? Sikretok mat Manang. Angam, mayat tinaragsak. Tapno maliklikan ti stress. Interesado ni Ellen ang mga mo, no apay ang nakaragragsak ka. Tapay ka no? Idi na ibaga ka na isang sangayan tiragsak mo. Kaya't nakano amamu no apay. Adda siguro matkarbangak amang limad iti makagapo. No apay ang naragsaka. Imbag, ta nagranata dito'y dalan si ka Norma. Adda ka di masapul mo kanya, kakakanor. Awan ka sa pulakin ka. Kaya't ko lang nga ibilin kin ka, abagbagaam di anak mo, asardengan nan ti anak ko. Sardangan. Diyan maawatan ti bagbagam. Ay nagkaapoy kalakit dinaya. Sika ti malaan ti anak mo, sana makawawat. Anya ka di ti parikot mo iti anak kaw. Nagtured nga agaram iti anak ko, ti anak mo. No kasta. Anak mo, ti imbaga ti anak ko nga. Wen, ngamjak kayat di anak mo apara iti anak ko. Naibagam kanyak akaayan-ayat mong ti sabsabungam. Ti kadi anak ni kakakanor ti ibagbagam. Wala nang. Ang nagtulagan mi a sekreto pa iti amin. Tadi nakayat ni tatang na. Ti tatang na ka di ti ikabalay mau tay sutyag pilay. Di na kanungarot kayat nga agregat ti anak na iti sidong ko. Awan kanong amin dagak. Matapobre kat saan mat unay abak nang. Di na ka di amaw adandanikan sumakay iti barkaw. Imbaga ka ni Alice. Adi na pa ibagbaga iti ama na dahi tabanag. Sana bala. Makagatang kan tumat iti daga. Nulakit di taagimpan ka anak kaw. Dahi ta talaga ti aramidag nanang. Agurno nga. Tapno makalungaw tayo. Lumabasak pa eh. Imay ka di balay yun ni Carlo? Imay ngamin dito'y balay idi kalman. Anya? Anya nga oras? Idi sardam. Ibagak amaturog dito'y balay. Ngam adda ka nung ngamin papanan na. Iso asaanan ang naturog. Pudno nga tatibag pagaday ito nga Ellen. Anya ti ko nam? Diyak maawatan. Imposible nga min nga imay di tabalayo. Ada na panan na itay bigat. Kasano nga among adda na panan na itay bigat? Nagkita kayo kadi. Ha? Kwa. Basta amok nga ada na panan na. Hello? Sika ka di dahito Carlo? Hello, sweetheart. Imunag kami ni ti barko. No nakaadayo kami. Amang ano dyan kung makaawag. Awan ka nung amin signal iti pagnaan ti barko. Kasta ka di, sweetheart. Agan-anad kayo akanayon, ha? Oray da kayo matita, sweetheart. Kanayon kayo nga ganad. Imbag kada kami, Tada kami ititakdang. Angam si Kangay. Oray sa di no tayan ti may sa tao. No talaga mayra na ti aksidente ako nada. Basta, agan-anad ka dita. Uwin gayam, adaman damagak. Napan ka di ija balay da Ellen, idi kalman? Kunana anapan ka kano idi sardam. Anya? Kasano ko maamapanat? Saan ka diyan nagpakadaakan ka, amapan kamin iti Pierre? Adda kamin dito'y kanigayem ko ani Alvino. No kasta, nagulbud ni Ellen. Anya pa'y dagitis maruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen.
tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluan. Awan makalapad. Dito'y drama tayo. Ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masak Bayan. Di napalabas, nagrayo ni Carlo ken ni Alice, ngam saan akayat ni Tata Kanor, nga ama ni Alice, ngam ti di na mo, may sagayam asiman, ti baro. Sinungbatan nga rod ni Alice ti panagayat ni Carlo, ngam inlimad dati amin, tapno saan amamuan, ti ama ni Alice. Sakbay ang nagrumbuat ti barko, inawagan ni Carlo ni Alice. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Awan makalapad. Dito'y drama tayo. Ti Masak Bayan. Adaman gayam damagak, napan ka kadi ija balay da Ellen iti kalman? Kuna na ngamin anapan ka kano iti sardam. Anya? Kasano ko maamapanak? Saan ka di nagpakadakan ka amapan kaming iti Pierre? Ada kami dito kanigayam kong Aldino. No kasta. Nagulbud ni Ellen. Iso amas daawak itimbaga na anapan ka kano iti balay da. Likli kam da dya klase ti tao. Masiguradok ang makaaramid da iti kalukuhan. Pag kunam ang makaaramid iti kalukuhan. Kita ma, edita mo. Imbaga na nga inaram ko. Ita, imbaga naman na napanak iti balay da. Aywan anya. Adda ngamin panagayat na kan ka. Diyan mo. Basta ti mawatak at pulbot da ita babae. Sige nga rod, sweetheart. Agan-anad ka akanayon dita. Anak, asino di kasasaw iti cellphone nga inawagam iti sweetheart? Ada ka di kaayan-ayat mo? Adda kayo matgayam dita, nanang. Kunak man no napan kayo iti balay ti karuba. Ti saludsod ko ti sungbatam. Adda ka di kaayan-ayat mo? Kuananang, ladingitek no saan ko ana ibaga kada kayong. Asino ti kaayan-ayat mo? Ni Carlo. Amom ka di ti bunga day nga inaramid mo, Alice. Nanang, pang-asiyo. Saan niyo kumapay nga ibagbaga ka ni tatang? Adyan tinaknakan mo ta sinungbatam adagos. Kaya't ko ang makasarita day Gia Carlo. No napudno mutlaan kan ka. Addan iti barko, nanang. Iso ti kinasaritak itay. Nagpakada ta agrubatan ti barko ang nagluganan na. May sangamin asiman. Anya, may sa asiman ni Carlo? Hello, anak. Nagrubwat ka din ti barko ang nagluganam. Wala nan. Cargo ship da iti barko ngayon, meta. Para transport iti gasolina iti agduduma a pagilyan. Amangan mat numapan kayo kadag iti pagilian nga da mapaspasamak agubat. Saan kami siguro ang mairaman? Ta saan kami a soldado? Uray saan kayo a soldado? No pagdiskitaranda kayo dagiti managdakdakas. Di kayo kadiagdanag. Ijay kanugam Saudi ti umuna apapanan mi, nanang. Papanan yung nga ijay. Ingkam agkarga iti gasolina, ah. Kalpasan na, kami kadag iti agkasapulan. Amang ano, ijay kano Amerika. Nagadukit di apagilian ti papanamon, anak ko. Agad-anad kayo nga rod, ah. Kanayon ka dumawat iti kaasi ti apaw. Buwan nanang. Bayam, tatay aramidan mi kadag iti kakadwa. Malang ano din. Babayan, nanang. Bye, anak ko. Kita ang dagiti nagdadakkel apating. Makilumlumbada iti sikagan ti bapor. Uno yan ganyan. Nagdadakkel apating dagita. Masida nga ta. Kasano ngay ang masida,
Kat awan samot ti makadanon dito amang lalap. Sabagay, adalam una yun tayo. Tilang nagdadakkel abapor ti makadandanon dito eh. Adayon ti ayan tayo. Awan pa'y matanawan abantay. Wano isla. Manungay nga oras akastoy nga awan makita adaga. Ha? Anya nga oras. Bulan ko nama. Aya? Kasano may nagbagyo? Gasang-gasat lang bro. Ngam, awan pa'y matiimbagada sumungad a bagyo. Nungay ada tayo ti katangan ti baybay kat ada sumungad a bagyo. Ay na, di ka madanagan bro. Amo ti kapitan ti araramiden na. Imbag, tanabayagan asan ngayon imay ti anak ti balo dito balay. Kasano ang makaumay kat nakadano nun iti pagilyan a destinasyon da. Anya pagilyan na sasawamit. Kasano ang makapan iti sabali a pagilyan dayjay? Awan sapay paggatang na iti baro akawas na. Saan ka manan amang tagibasit iti tao ako nak? Sana pa nang tagibasit dayjay. Ibagbagak lang ti pudno. Tapno ammom kanor. Si Mangayam dayja a Carlo. Nagluganan iti barko. Di ka man maya. Nakamamuamot iti dayta. Nangag ko nga ron ti saritaan da ka ni Alice iti cellphone. Anya tinagsaritaan da. Si Mangladda kanon ijay Saudi Arabia. Agkarga kano iti gasolina ti barko da atangker. Agsarita taman iti nalapat si ka Alice. Anya ka diti pagsaritaan ta, tatang. Naibaga kanyak ni nanang mo, ngagsarsarita kayo pa lang iti cellphone iti dayjay Carlo. Awan mo ter aramidon mi adakas. Saan ati dakas ti damdamagag? When no saan lang ti sungbat na? Tatang, Agsarsarita kayo kadipay. wen tatang. Anya ti imbilin ko ken ka? Saan ka di nga imbagak abaste demon dayjay tawan maganab mo ken kwa na? Ladingitak tatang. Ngamsakbay anapan ijay Pierre nga agturong iti sabali a pagilyan. Sinong bata kon? Anya? Pudno nga ron ti imbaga ni nanang mo? Asiman dayjay Carlo? Ha! Ang mga no kinabawan lang ni nanang mo. Pudno, tatang. Siman ni Carlo. Naimbag ta na sabat ka, Norma. Anda ka di ibagam kaka. Ayan ka diti anak mo. Ide imawag. Ijay kanumat Saudi ti ayan na. Gam ijay sa kanumat Amerika ti sumaruno a destino da. Apay kaday. Ay kwa. Nadamag ko lang, mate. Kunak no kung kunadala nga may sasiman ti anak mo. Ingka gumaak a pinagturpaos. Agyamanak iti apaw. Tauray marigrigat ak nga inana. Nakalugan iti barkaw. Day tangaming ti arapaap na. Kasta ka de. Sige, panawan ka pa'y. Tanda pa'y papanak. Bro, sumardan pa lang ti barko dito yung isla. Mabalin ka diti rumahan? Mabalin. Ngam iti aglaw-law laeng. Sana mabalin nga umadayo. Intaman nga basit dita asidag. Diyak pa'y nakit-kita dito kahit. Ang agalwat ka bro. Ado di ti babae, ababayadan. Aya? Apay marigrigat dagiti tattao dito yung isla? Kaslakastan sa bro. Isumot ti kunatay may sakadwata, ang nabayagan asiman. Agdapay ka nung nakalay ti sakit na. Gapo ka dagita babae. Jesus, delikado nga ron da. Ay, sana ka mapanagsorsor. Ha? Agbuyak lang dito ayan tayo. Sikamat. Nagtakrot ka matan. Apay, nalakamot ay ati maisagmak, bro. Da kayo ti masabat ko, Nana Norma. Apay adya kon makikita ni Carlo. Ay, ada na panan na, balasang kaw. Mabayag pa'y sa agawid. Napanan na ka di, Nana. Diyak amo no ayan na ita. Kasjay nga minti trabaho na. Kanayon amayalis ti destino na. Anya ka di ti trabaho na, Nana. Para deliver ka no iti gasolina. Ano kasta?
Delivery boy gayam ni Carlo. Sige, balasang ka. Panawan ka pa eh. Ay, nana, pakumusta am to ni Carlo no sumangpat ha? Sige, bayam ta idanon ko ti pakumustam no umawag. Balasang ka. Inawagan na kakadi ni Carlo. Ha? Apay anadamag mo dayta. Inawagan na kamin. Napanpay ka no ag-deliver iti gasolina. Anya? Ag-deliver iti gasolina? Day tama tinyawag na. Saan ka ding imawag kan ka? Ha? Mabalin amaamuan ti number na? Ah? Kwa? Saan amay may sa ti usaran na number? Kasta ka di? Imbaga na kadikan ka? No sa dino ti ayan na ita? Anya itayan ti imbaga na nga ayan na. Ay, nalipatak matan. Kasta ka di? Nakaumay ka mat dito balay ni Manang Rona. Nakitak ngamin ang nagsarita kayo ka ni Alice. Mabalin amaamuan ti nagsaritaan nyo? Dinamag ko lang amat no inawagan ni Carlo. Ada ka di pa'y namnamam nga arman na ka ni Carlo? Mangnamnama ak manang. Ngam, kasla ngamin adda relasyon da ka ni Alice. Ha? Pag ko na amat Manang Rona. Adda napan ko inala apaw iti post office. Adda nakita ka parcel. Nagapo ka ni Carlo. Naka-address ka ni Alice. Anya? Agpaiso ka di ti imbagam? Adagayam ko iti post office. Mapanak ijay. Sana bali, tamam mudak ijay. Makunagak matno ko. Numaikanak iti gundaway. Alaak tinasao a parcel nga imbaga ni Manang Rona. Agsaganak, tamapanakon. Naira nang agmaymay sa tigayam ko iti unod ti post office. Nasapa pa'y. Mapansamot iti siya. Darasak, takitaag tinasao a parcel. At iti parcel. Saan unay matadakkel? Ikabil ko iti bag ko. Tadakkel matibag ko. Malaon na. Agtugawak akaslawan tinapasama. Agin babasa ak iti magazine. Apaman ngagsubli ti gayem ko. Agpakadakon. Ay, imbaglakit din ta nagbayag ijay CR. Nana, naimbag abigat yun. Kumusta kayo? Lujak agkamalay. Si ka ni Alice, saan ka day? Wala na. Siya nga rod. Inawagan na ka din ni Carla. Ada ka no impawit na aparakan ka iti post office. Mabalin mon ang mapanalaan. Post office, Nana? Wan, balasang ka. Iti post office ang nagpawit. Taasidag ka no ti post office iti simbang ladan da. Isu ko matimapan ko alaan, Nana. Inawagan nak namin idirabi. Sige nga rod balasang ka. Ingka nga rodan. Nana, anya ka di day taawit yo. Nadagsan samat. Yugyulaan tasyak ti mga awit. Itulod kayo pa ijabalay yo. Ay, saanan, balasang ka. Asidag mat ti balay may. Iyagyukit din, Nana. Di kay ko maagbabain kanyak. Tulungan kayo laang mat. Makitak namin kat nadagsan ti awit yo. Ayan na nga, dyan mo inala iji post office, anak ko. Idi di na magdayjay tinagan ko. Imbagada nga da kano iti kalman ti parcel. Ngam, mas daaw da iti kitaan da. Taawan kano matan. Anya, agpukaw, ti maipawit? Mas daaw nga ro dagiti adda ijay. Tanakalistamat tinagan dagiti nagsangpat apawit. Kat adamot tinagan ko. Ngam idibirukan dati parcel ko. Awan matan.
Kaawatan nga rod nga daim mo nag-anangan, ano kasta? Dayta nga rod mo ti atap da, nanang. Mga nulino ko nakalaang madadya, Carlo. Saan tatang? Ngamin, adanagan ko itilistaan dagiti nagsangpat a parsel. Saan nga ta napan inala ni Norma? Nasaon ni Manang Rona, nakita na kano tinabalkot nasuratan itinagan ko naggapo ka ni Carlo. Nay, itamampay nga dagpukaw a package iti post office. At ka din milagraw mapaspasamak. Anya pa'y dagitis maruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te seryeta yu italawas ang napauluan. Awan, makalapad. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Di Masakbayan. Ti napalabas, nang nagtina ni Alice ti saritaan da Carlo kan Alice iti cellphone. Pinalutpot na nga rod ni Alice, kat nagpudno ti balasang. Naamuan nga rod ti inana, amay sagayam asiman ni Carlo, ngam agdwa-dwa ni Tata Kanor. Iti sabali abangir, ingkagumaan ni Ellen ti agaramid iti istorya, takayat na ang matagikwan ni Carlo. Papagayam, denggen ti tuloy ti seryeta yu itaalawas ang napauluan. Awan makalapad. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nasaon ni Manang Rona, nakita na kano tinabalkot nasuratan itinagan ko naggapo ka ni Carlo. Itamampay nga dagpukaw a package di tapos office. At ka di milagro ang mapaspasamak. Mas daawak nga rod tatang. Asino nga ta tinangala iti para kanyak kuma. Kasanungay ang maamuam, Kunada ije post office. Nayan plug kano ti CCTV. Kaslada kano nang ikat. ay. Sigurado nga danangala, kat isumutla ang tinangikat iti saksak ti CCTV, tapnusan ang maduktalan ti aramid na. Hello, sweetheart. Ibalakad ko asaan kan agpawit iti package. Napukaw ije post office ti impawit mo. Anya, napukaw ko nam? Kasta nga rod, iso nga ibalakad ko asaan ka pa'y lang agpawpawit. Ang mga inside job mo tinapasama. Kasta ti atap ko. Kasano ko maamapukaw? Sayang timpawit mo. Kasta ya. Uwan gayam. Agyaman na kiti panang tulong mo kaninanang ko Imbaga na tinaramin mo itinaudi pa nagsarita mi. Basit lang dadya abanag. Rumbang lang at tulungak. Tagmay-may samot ngamin. Diyak nagkamalian ang pilikan ka, sweetheart. Di na ko man patiray ukan, sweetheart. No si kamot ti makakita iti kasjay, sigurado at tulungam. Saan ka di? Kasta man di kayat kukan ka. Alang rodan, inton maminsan ton Bye, sweetheart. Bye, sweetheart. Dek, papanamon anak ko. Nakarubot ka mat. Mapanak pala ije balay da nana Norma, nanang. Inak man mat kasarsarita. Tagmay-may sa ngamin ije balay da. Sa bagay, nakadalos kan nakalaba ka matan. Awan mo't aramida mon. Wananang, imbagla nga damot kasarsarita na. Ay mayat day taan na panunot mo anak ko. Kaasi mo tiin na ti kaayan-ayat mo. Nusak tagmay-may sa diti balay. Ay talaga kasapulak mo ti kasarsaritak. Amangan numaladawak nga agawid nanang. Naibaga na nga ijayak amangal daw. Makipanganakon kan kwa na. Buwan anak ko,
Siyak tun tagluto iti pangaldawan mi kan ni tatang mo. Naimbag abigat yun, nana. Madamamat gayam ti panaglabayo di ti arubayan nyo. Naimbag abigat mo ba't balasang ka oh. Ilabak man dagiti kurtina kan ambong ti kama. Tanay, mayat ti init na. Uwan nga rod, nana. Kalkalpas ko lang mat naglaba. Imayak, tapno adamat kasarsarita yung. Agmay-may sa kayo ngamin ditoy. Mariknak nga agpaiso ti ilaw kung no kastoy nga agmay-may saak. Sige, nana. Tulungan kayo nga aglaba, kabayatan ti panagmarites ta. Anya ka diti umay mo imarites balasang kao. Kumporme ditan ati mapagsasaritaan tayo, nana. Imbag lakit din tayo may kabalasang kao. Marayawakan ka. Wen, nana. Tapno saan nyo unay amarik na ti iliw yung. Iliw nga agpaiso, ti ko nada asakit nga awan magatang nga agas na. Mamati kayo kadimat ati katawa. Makaagas iti iliw, nana. Ay, uwan, balasang ko. Ad-ada amariknak ti iliw ko no agmay-may saak nga awan kasarsarita. Kumpirmado nga da relasyon da Carlo kan Alice. Asino tinangibagakan ka manang Rona? Nakitak ni Alice iji balay da nana Norma, iti lima basak ijay. Naragsak da adwa. Madamati pa naglabada. Anya? Adda ka din ni Carlo? Kat sinang patanan? Ha, di lang mabain. Jakmat nakita ni Carlo? Madlagayam. Apay anapanday di a babae iji balay da. Iso ka din ti mapanagaram. Agaram nga ta, tigagara na ijay. Apay nga aglablabada adwa iti ina ni Carlo. Agpakalaing day di a babae. Tapno ibagakan ka manang Rona. Di nakpay lamaartapan ni Alice. Napintasak mat. Ay na, napintas ka nga agpayso. Ngam apay alinabsan ni Carlo ti balayo. Ijay mo't balay da Alice tinapanan na. Ha, may samot day di amulagat. Ngam idini sa makidilim mabas. Imisam mat. Apay, no misam kan ka, guston kan ka. Natural. Bro, anda ka no bagyo sumungad. Ah? Ay na, mataktak man ang tibiyahe tayo. Ay, ibaba tayo kanong dagiti angkla. Nagdadakil dagiti kawar. Nakaikabitan dagiti angkla. Ala, itinagtayo amin dagiti angkla. Imbagla, asan nga iduron ti daluyon ti bapor. Naitinagan ti dadto mga angkla. Si Martin agpaiso ti barko. Palabsan tayo pa'y ti bagyo. Ay, sapay mangrugin a pumigsa ti daluyon. Nagngangato pa'y mo't ngarod. Imbaglangan tasan nga ijay kating anti tao ti ayan tayo. Ay, dahito'y tirigat na ti kasi o trabaho tayo. Una, ngam adulat tamot ti mangayat, nga agbalin asiman. Anawan kayo nga rudan, nana. Umayak tumanan. Agyaman ak iti iyo umay mo balasang kao. Awan anyaman na, nana. No kayak yu ti agaliwaksay, mabalin yu mati pumasyar ija balay. Si kalaagan ti umay pumasyar no at dawayang balasang kao. Wanana, numalpas ko ti trabaho ija balay, umayak tumanan. Amuda ka di ijabalayaw nga umay ka ditoy. Nagpakada ka ni nanang, nana. Narigatan no sa anak nagpakada. Birukan nak ni nanang no di nak makita. Ay, wen balasang kao. Agda naglakit day no di naammo tinapanam. Nakamamak mati kastoy. Nakapigpig sa dagiti maisaplit a daluyon iti barko. Ay, yun na rin. Iswarong bangga ay. Nagkamang tayo iti ako. Doawan ti angkla ti bapor. Maisadsad kuno sa dinuditan. Isunarod nga angkla ti simbolo ti sinan. Maitinag da. Nukas diyang anda peligro. Kas iti bagyo. Ay, kastoy gahim ti biyak ti agyan iti barko. Tilaan pagamkak. Kat dagiti pirata. Nangruna dagiti nangalangas. Agdang randa. Kan agtakaw na pay.
Alaan dati kaya't dangalaan. Saan tayo mo't nga kami makigubat at madarmas tayo? Tangkar mo't kaayan tayo. Tas na dyan na ipadamag itinapiit. Ganda ka no ilagaw ti rebelde a bakor. Pinagbalinda a hostage dagiti tripulante. Ay, yan baga, pinalubusan da ida, kalpasan ti mano abulan. Kunak no asino ti magmag na. Si kamot gayam alis. Papanam ka din mo't, Ellen. Awan papanak. Ngamsi ka. Nagkapukan samot dita balay da Carlo. Adda ka di dita, iso asinang patam. Awan ni Carlo, taadda iti sabali a pagilyan. Napan ko lang kinasarsaritan ni Nana Norma. Tapno saan nga agliday iti kaawan ti anak na. Amok nga da ijay sa bali apagilyan. Apay nga rod anapan ka ijay. Ammom nga adda ijay sabali a pagilyan? Kasano nga ammom? Ang kwa, kano si ka tinakaibaga? Naamwak laeng ken ka. Amangan no agatap da siyak tinangala iti package. Na ilanad ijay tinagkapuan na apagilyan. Oh, apay ana pa ulimag ka, Ellen? Ay, kwa, awan. Sige ha, tadagayang papa na. Oh, apay ama ikulkulon ka, anak. Kwananang, di nga min nagsabat kami kan ni Ellen. Imbaga na nga ambunang adda ni Carlo iti sabali a pagilyan. Imbagayo ka di? Saan man? Ang apay nga amuna. Saan mo samot nga imbagbaga? Saan mo't garod nanang? Iso amas da awak no apay nga ambuna. Sigud ka ti ibagbaga na. Delivery boy lang iti gasolina ni Carlo. Apay ang nagsaritaan nyo ti maipapan iti dayta. Madlaw ko nga min akasla di na kaya't ipapan ko iti balay da Nana Norma. Abangan no nasakit tinakam na. No makit-kita na ka amap-mapan iti balay da Norma. Kasla-kas nga rod, nanang. Ti pagsid na awak. No apay nga amuna nga adda ni Carlo iti sabali a pagilyan. Nana, madamag ko man. Nasa uyo ka di ka ni Ellen nga adda ni Carlo iti sabali a pagilyan? Awan mo tinangibagbaga ak balasang kao. Apay ka day? Mas daawak namin. No apay nga amo ni Ellen nga adda ni Carlo iti sabali a pagilyan. Dinamag mo kumaano nakaamuan na. Dinamag ko nana. Ngam kasla na igalis ti dila na. Tako nana, asyak kano tinakamuan na. Aguray ka man. Ada ka di makagapaw no apay akayat mo at akwatan no nakaamuan na. No awan tinakaibagakan kwa na. Amangan no nakita na tiimpaw it ni Carlo. Iso nga muna ang naggapo iti sabali a pagilyan tinasao a parcel. Maawata kunti kayat mo asawan. Kuna ni Carlo, bye-bye amaon. Itaman pa'y nga granata dito'y dalan, ading ko. Wen nga rod manang Rona. Naalam ka din ti package mo iti post office. Napanak. Ngam awan mo't. Awan? Anya ti kayat mo asawan? Nakitak pa'y day jaya. Basit a balkot. Kaslaman basit a karton. Di nakadano nak iti post office. Binirok da. Angam mas daaw da tanagpukaw. Di da mabirukan. Saan nga agpukaw no awan tinangala? Hello, sweetheart. Kumusta ka? Hello, sweetheart. Kasayatak dito eh. Indanon ni nanang ti kinaanos mo mapan iti balay. Kakaasimat ngamin. Si kaman ti agmay-may sa iti balay mo? Gapo iti kinaanos mo. Addan ti panagayat ko kan ka, sweetheart. Kasta akmat, sweetheart. Ay ayatan ka unay. Isa napatagkanyak dagiti napatagkan ka. Into nagawidak.
Agkalaysatan. Ha? Adakan ka dayta. Ang mabayag pa iti panagawid mo. Imbaga ni Carlo nga inton agawid. Agkalaysa kami kanon, tatang. Kano nga agawid? Saan pa'y nga ammo no kaano? Di mo pa'y ammo no sigurado dayta. Naunday pa'y apanawain. Adaw ti mabali na mapasamak. No awan lakit di timang lapad. Matuloy. Ay, saan ka nga sigurado? Di mo ammo dagiti paspasamak. Nang runa, taadayo kayo iti tunggal maysa. No siyak, awan parikot kanyak, tatang. Ngem di mo ammo ti panunot ni Carlo. Lalaki dayjay. Among kadi, idilima basak iji tiyangge, nabartak ni Tata Kanor. Ibagbaga na nga agasawan to kano daalis kan Carlo. Anya? Saan nga taas sa ulaang tinabartek dayta? Dayta ti jakam mo. Basta nanggag ko nga imbaga na adanda ni kano makiasawa ti anak na, kat ni Carlo ti mga asawa. Ay, saan ang mabalin? Masapul asyak ti ikalay sana. Nabartag ka kadi? Kasano kumasi ka kat di nakapay inaram? Aha, aguri ka. Anya ti makita kiti basuraan nyo? Apay, anya ti dakdak kamata manang Rona. Dayta dyan nakitak abalkot di parcel ni Alice Kasano nga adda ditoy? Ay, sana, ang mga nukaing-ingas nala siguro. Napidot ko day iti kalsada. Ngam imbasurak matlaang. Anya pa'y dagitis maruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te serye tayo italawas ang napauluan. Awan, makalapad, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebotazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Di Masakbayan. Di napalabas, kanayon amapan ni Alice ijay Balayda Carlo. Tamaas yan iti bakat ng agmaymaysa. Naragsak mat ti bakat. Idinadamag ni Ellen dayta. Nasuron. Iti matayanda Carlo. Madanaganda. Tanapig sa ti bagyo iti taaw. Nagamakda kadag iti kakadwa na asiman. Iti may sang aldaw. Anagsabat da Alice ken Ellen. At danadlaw ni Alice. Mas daaw daytoy. Doapay nga mo ni Ellen. Nga da iti sabali a pangilyan ni Carlo. Papagayam, denggan tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluan. Awan, makalapad. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Dayta tinakita kabalkot di parcel ni Alice Kasano nga adda ditoy? Ay, sana. Ang mga nukaing-ingas na laong. Napidot ko day iti kalsada. Ngam imbasurak matlaong. Aguray ka man takita ka na imbag? Ay na, umay kakit di ijay kusina manang Rona. Tadamakan ijay. Bay am daytan. Awan ka is kan na dayta. Napidot ko lang kung na lang arudin. Umay ka. Ay, hindi nakibuyod Kaya ko makita na lain. Magitlaang. Ay, Diyos napanalat ta kinita. Isuday-day ko naktumat. Kasano na alam? Ay, diya ka mo. Basta napidot ko dayta. Awan karga na nakita. Imbagta na sabat ka dito'y dalan. Ada ibagak. Ngam pang-asim, ta saan mo nga idanon ka ni Ellen? Anya ka di dayjay, manang. Napanak namin iji Balayda. Kat nakitak ti balkot ti parcel mo. Kat kapadpada tay nakitak iji basuraan da. Napisang laeng ti ada surat na. Kunakon kat.
Mas daawak ngamin no apay nga mo nang ada iti sa bali apagilyan ni Carlo. Kaawatan nga da ng basaan na. Ay, latinglit at tinapasamak. Jack amo akabaulan na nga aramidan tikas jay. Awan mo't ti basol mo itinapasamak, manang. Siyak ngamin tinang ibagakan ko na nga ada parcel mo iti post office. Kasta ka di? Anya ngay nga rod. Saan mo mat nga amo akas jay ti mapasamak, manang Rona? Agpaiso ti atap ko. Nga ada na ngala iti parcel nga impawit ni Carlo, nana. Sino ka di tinaturad anangala? Kuna ni manang Rona, nakita na ti balkot ti parcel ko. Kunamot ni Ellen, anapidot na kano nga awan karga ti parcel. Ay, saan tayo nga amuday tabalasang kaw? Bayamon. Wala na. Ay, sayang lang aming tinagbanugan ni Carlo. Ay, katanya pa'y nga eh. Adaditan ang awan maaramidan tayo. Naturad anang aramid itikas jay ni Ellen. Ay, adon a beses tinapalabas ko akalukwan na. Ay, napasensya amlatan. Sana bale, taamomon ti ka mabalin na. Makapadismaya tikas jay nga aramidan na, nana. Awan mo ti ambok nga inaramid ko amadikan kwa na. Hello, sweetheart. Imbag man ta nakaawag ka manan. Ada ngamin signal iti ayan mita, sweetheart. Basta da signal, umawag ka kadagos. Pudno ti imbagam, arumbang aliklikak ni Ellen. Ada ka di naramid na, Madi? Amom, nakita ni Manang Rona ti balkot ti parcel iti basuraan ija balayda. Anya, kasano na pasamak day ta? Saan tayo nga amo? Ang amtiin rason ni Ellen, napidot na kano nga awan kargana. Iso nga basura na. Amangan mo't madam amuna iti unag ti post office. Iso anawaya anak kaunag. Mabali na kasta. Ang lipatan mo day ta, sweetheart. Ala, umawag ak tumanan. Agsaga nakakid dita into nagbakasyon akton. Agkalay satan. Adakan ka dahita. O sige, sweetheart. Bye. Bye, sweetheart. Awan nga tati makalap pa di ti plano na mangikalay sa ken ka. Panag ko na katawahan tatang. Saan mo't atubang ti inana, tanasingpot mo't. Ket no babaero kano ti siman. Iso nga raod nga ibagbagada as siman luloko kano. Saan mo't siguro nga amin, tatang. Adamot na singpot, kan nanakman. Makita awan kahit panagtalak ko iti dayjay asiman. Tatang, awan pa'y ti inaramid na amadi. Ngam husgaan nyo matan. Ado nga raw tinadamdamag ko asiman aman lulukaw. Para kanyak, dakkel ti panagtalak ko kan ni Carlo. Sapay kuma nang runa kit adamot itsura na. Amangan lumasair mo ti anak mo, iti kanayon mo apanang tagibasit, iti kaayan ayat na. Panang tagibasit ka day ti panang ibaga iti mabali na mapasamak. E di damo, adi mo pa'y amo asiman. Di mon kayat, takunam amarigrigat. Itatada ka baalan na, adamanan maibagam. Nawada nga min ti panagpampanunot ko. Saan akas kada kayo anakiting? Amok pa'y, no asino tinakiting ti panagpampanunot na. Maya, Ay, naipamaysa kami di ta panunot mo, asikalaang ti usto. Ngam di mo amo, nga ado ti atap mo, akilo. Hello, anak. Kumusta kan? Diyan na ibaga kada kayo, tinapirmaan mi a kontrata. Medyo mabayag adi kam agbakasyon. Tapno, maisagana ti kalay sami ka ni Alice. Kasta ka day? Mangipaw itak to iti paggatang nyo ti materyales. Patakaran nyo. Kayan patarimaan nyo ti balay. Jeda do mga ipauit mo. Idulin ko pa'y anak kaw. Mangipaw itak to manan, tapno adda usarin nyo, nanang. Waan anak. Mangkita akon kadagiti nalaeng a karpintero. Umumay ka di pa dita ni Alice?
Uwan, anak. Nasiingpan tinapilim a babae. Saan pa'y ama nagsursur akas kadagiti na duma? Nalaing nga ngagpili niya nanang. Isong agpada kayo anak patag itibiyag ko. Malangarod, umawag ak tumanan. Bye! Bye, anak. Bro, saan ka kalingan babawi? Iti kabayag ti pinirmaan ta kontrata. Mailaw ka na ya. Tano siya, kaya't kung amin ti makaornong, tada isagsaga na ak. Sa bagay, numabayag adi tagbakasyon. Mabaybayag mo ti itad da bakasyon ta. Makaornong ak to iti pagkalay sa amin ka ni Alice. Talaga ka di nga ison. Di ka kadi agsapol iti sa balay. Iso tinakarik na ak iti napudong ayat, bro. Awan makalapad kanyak amang ikalay sa kankwana. Kasta ti maibagam ita. Hangam, no adda makitam anapimpintas. Ay, amangan mo isukat mo. Nasingpad ni Alice. No isukat ko. Ang mga makatumpungak iti mangirurumbuan ka ni nanang ko. Napatag kanyak ti inak. Sa bagay, manmano tinasingpat ang manugang. Nang runa, iti kastoy at trabaho tayo. Taman mano tayo nga agawit. Nana, apay anak kaidda kayo kat aldawan. Adda ka din ba di amarikrik na yun? Ay, nahawan nga roon palasang ko. Malambinak matan, kan nasakit ti ulog. Dapadapan kayo man. Sus, nagbara kayo, Nana. Ala, agsubli kayong agad da. Tainak gumatang iti agas yun. Ay, jak pa'y ngamin nagtumar. Tanay ra na nga awan ti agas dito'y balay. Sige, tainak gumatang, Nana. Anya ka diti kayak tyo akanan. Ay, kumpurmiditan at tinapay balasang ko. Sanak batlaang makapangaan. Masapul amangan kayo, Nana. Uray sa gabasit laang. Ad-adda ako mapsot kayo no di kay mangan. Ay, naayang paglakit din tada ka balasang ko. Kasano aklaang no awan ka. No saan kayo latang agimbag babaan iti agas agatangag. Ipan kayo laangan iti doktor. Hello, anak. Ne, apay nanang, masakit kayo? Ay, gurigor la siguro daytoy anak ko. Imbag atay may ni Alice, napangim atang iti agas. Nasayat nga ro tayo may di tananang. Wan nga ron, nasingpet talaga ni Alice. Di nakbinaybayaan tag may saak ka no. No di kayo pa'y laging bag. Mapan kayo iti doktor. Ay, basit lang ang sa gubanit daytoy anak ko. Sana masapol ang mapanpaylaang iti doktor. Adalakat agas a para gurigor. Agina na kayong orod nanang. Umawag ak tumanan. Sige, anak ko. Bye. Adda maangot ko ana lang si kakadiday ta Alice. Awan ba't sa bali ang masabat ko? Saan nga ta abukod mo apay od ti maangot mo? Awan ba't maangot ko? Nabang lumati aglawlaw ko no magnaa. Nadyak agkamali. Naggapo ka dita balay da Carlo. Napan ka ka dinagapon dita. Aggurigor ni Nana Norma. Ingatangak iti agas na. Dakas ka di ti tumulong? Ti dakas, kat jay mangala iti saan na ako kwa. Asino tinangala iti saan na ako kwa? Day tangarod ti saludsod. Asino nga ta tinangala iti saan na ako kwa? Aping ibagbagam day ta kanya. Ha? Anya ko matibibiyang ko. Ti tao nga daan na saya at apanagpuspuso. Makaamiris. Malaksid no talaga anangisit ti tulang na. O sige, panawan kan tadapay nasken nga aramida. Nabagas ti panagsasaw ti salbag a babae. Adda nga taam muna. Kasangsangpot mo, gamkas lagaman ang papanaman anak ko. Agsubliak iti balay da Nana Norma.
Tamasakit, nanang. Anya, masakit ni Norma. Ay na, kaasimot nga rod. Ay, pagmadyan na ti agmay maysa. Malaing ka nga rodon, anak ko. Barang no agimbag adagos. No saan pa'y nga agimbag? Kapilitan akaduak amapan iti doktor. Ay, wala anak ko. Talaga narigat ti agmay maysa. Nang runa no agsaksakit. O sige nga rod, nanang. Panawan kayo pa'y. Sige. Ilutuam iti sopas no awan ganas na amangan. Agoray ka man, Manang Rona. Imbagam kadikin ni Alice ti may papan iti balkot anakitam iti basuraan mi. Ha? Ay, wan. May sakamot adang nga. Napidot ko kunak lang arudan. Kasta mo ti imbagak. Imbagak ang napidot mo, nga awan kargana. Ay, may saka alaw-lawatira. Sa lawasaw. Ngam saan nga agar aramid iti saan apod no sarita. Pudno, ti imbagak. Ha, panawan ka man langan. Manang, apay akas lang makapungtot ni Ellen anang panaw kan kaitay. Ay, imbagam ka de, ti maipapan iti balkot ti parcel. Saan, Manang? Pinasagidak lang, idi saan ko ang nagustuhan ti imbagana. Idi nagsabat kami ijay dalan. Diyak impagarup ang makaaramid iti sana nasayaat. Mamati ka kadi iti imbagana ang napidot na nga awan kargana, Manang? Ay, ay, diyak mo, tadyak nakita. Narigat ti agsasao iti saan ang nakita. Sabagay. Sige Manang. Mapanak pa iti balay danana Norma. Aggurigor ngamin. Nana, kumusta kayon? Anya ka di ti marikrik nayo? Ay, mayatan balasang ko. Agyaman ak iti panangasikasum kanyak. Awan anyaman na, Nana. Tinapatag ita kat nagimbag kayon. Ay na, nagasat ti anak ko ta nakatumpong iti kasken ka. Una yan, Nana. Oray asinumat siguro. Aramidan na tikas iti inaramid ko. Taagmay may sa kayo kat ngarod dito eh. Damat, dagita ka aroba. Gamdidak pa'y imay kinita, hindi masakitak. Si kalaang matimbay. Ang mga no di damot amo ang masakit kayo, Nana. Nga ta, balasang ka. Hello, anak. Kumusta kayo, nanang? Naimbag kayon? Ay, wan anak ko. Day takit gapo ka ni Alice. Ito na iti panaging bagyo, ingkay to gumatang iti materyales. Day ta nakalista dita insent ko kada kayo alistaan. Ipakita yo day ta iti paggatangan yo, ha? Wan anak. Ang nagaduma dya inlista mi dyan. Nagdakala na balay. Tapnoad dan to pakaangayan ti reception ti kalay sami, nanang. Iso gumatang kayo, ha? Wan anak ko. Anya pa'y dagitis maruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te seryeta yu italawas anapauluan. Awan makalapad, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Di Masakbayan. Di napalabas, nakita ni Rona ti balkot ti parcel, nga day ti basuraan da. Anakanagan kani Alice. Nagatak nga ron da ito'y, katindanon na kani Alice. Kabayatan na, imandar ti kinaawan panagtalag, nila kay Kanor kan ni Carlo. Iti sabali a bangir, plano ni Carlo, ngagpatakder iti dakkel a balay. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu italawas anapauluan. Awan makalapad, dito'y drama tayo, di masakbayan.
Wan, anak. Nagadumat dyan listam ejay. Nagdakalan ngay abalay. Tapos nagsunto ti pakaangayan ti reception ti kalay sa nanang. Iso agumatang kayo. No iso ti kayat mawak. Matong pala. Agyaman nanang. Ay, padasan nyo man nadamagan ka ni Alice. Dagiti kayat ng abay. Ninang, ninong, inton madanon ti kalay sa ami. Ay, nasapa pa'y unay dagita, anak. May mayat no nasapa na ng teatrasado. Sa bagay matkit di Nala, walay da kayo muna nang. Ilis tayo man, ti kayat yung agbalin nga sponsors. Ilistak laang Ngamsan ko pa'y idakasaw ta mabayag pa'y mat. Di ka pa'y mat-agawad. Madamamot gayam tilutom anak ko. Wananang, apay nga damaangot ko nga agat gas. Kitaam amang ano na idap mo ti apoy day tamay sa abarnar. Saan mo't nanang? Kasla ititangki ti LPG ti paggapuan ti naangot. Ha, kitaat man. Lakay! Nagipugso ti amoy ti tangkay! Ay karuba! Arayatod na kami! Nasigudan dagiti karuba na sabsaban ti apoy. Hanggang kita ti anak ta. Ay, sakruya kun ti anak ko. Awan buot na. Nakiktot siguro. Ay, napgas lakit di ti rupa kan ulo na no makapuot. Ay nauram pati ti buhok ti anak ta. Itayo ni Jay Lugan. Darasam! Darasam! Mapantayan! Awan pa'y puot ti anak ta nga inyo nagday ti emergency room. Di ka man sangit asangit. At ada madanaganak. Sana matay ti anak ta. Ayun ay lakit nga roden. Kayong tulangan ti paglutuan tayo. Kitaan. Rumuarang ti doktor. Sa batat na pagdamagak. Doktor, kumusta ti anak ko? Urayan tayo makapuot, Mrs. Normal mat dagiti vital signs na. Awan ti pagdanagan tayo. Agyaman kami, doktor. Anya ti ko na ti doktor. Normal ka no dagiti vital signs na. Ngam, awan pa ila ti puot na aging gaita. Sigurado anasinit ti rupa na. Kanda dumaapasit ti ulo na. Kasi mo't yan anak na. Anyan tungatan ti tsura na inton maimbagan. Aglading ito lakit day inton makita na ti itsura na. Nalaad taon. Dahita ti paglading itak unay. Nakapinpintasan dyan anak na. Ngamita, napuura ng tirupa na. Anya pa'y itan ti masakbayan na. Sigurado lakit ding agsanod ni Carlo amang ikalay sa kenkwana. Masigurado ka doble ti sa amarik nanto ti anak ta. Tinapasabak iti rupa na. Kanti mabalin a panangisin anto ni Carlo kenkwana. Kumusta ni Alice? Saan amatagtagari di anak ko? Sigurado nga aglida ito na ijay. Inton maikat ti benda ti ulo kan rupa na. Ay nakakaasimot ni Alice. Anya ka di tinapasamak. Aglut-luto nga rood. Idikwan. Ada na angot na nga agat gas. Idikitaan na kuma. Ustumot anagipugsun iti apoy ti tangke. Ijay tangke ti LPG. Ay na. Pagrigatan na no daan ti tangke ti LPG ita makadisgrasya. Uwin nga rod isumat lagayam adidan awatan no aglatlati ti tangke ti LPG. Ay nanay tatisang kay bilin ti anak ko. Maday ti daan at tangke ti LPG. Saan kamin to nga agusar ti kasta? Agusar kamin tulangan iti kayo. Ay, kasayaatan magkat ti agluto iti kayaw, no adalaki di mangayaw. Hello, anak.
Adama di adamag. Anya day tananan. Na-aksidente ni Alice. Ada ija ospital. Apay, anyat na pasamak. Napugsuan sa kano iti LPJ. Daan kano ti tangke anagatang da. Kumusta ita ni Alice? Idi na panak ija ospital. Saan amatang tagaray. Nabingdaan ti rupa ken ulo na. Nakakaasi ti langana. Gatangin nyo amin nga agas na nanang. Kanda kayo timang bayad ti bill na iti ospital. Wan anak. Ay, adaman damagag anak ko. Kayat mo ka di pa ini Alice nga uray 5 adaan. Oh, apa yang naliday ka, bro? Da ka di parikot. Nadisgrasya ka nun ni Alice, bro. Anya? Kumusta nga itan? Nauram ka no ti rupa kanda dumapasat ti ulo na. Ay? No nauram, sigurado, nadadaal ti pintas na. Kaasimod ni Alice. Sigurado ang nalida itaday jay. Ay, lakit di ah. No siyak ti mauram ti ropa na, ay, Jack Maclone. Nang runa, no awan pa asawak. Sapay awa anak mo't itisibay na. Bro, ituloy mo ka di pa iti planom, apa nang ikalay sa kankwana. Anya nga tayo tanti itsura ni Alice. Inton maimbagan tinauram arupa na. Masigurado anapin pintasak ng iso. Sigurado asaanan nga ikalay sa ni Carlo. Adan namnamakin ni Carlo. Ay, kasimat ni Alice. 5 ada din na oras. Malas na. Inton sumangpot ni Carlo. Aramidok ti anyaman apamuspusan. Tapno matagikwang. Kaya't na nga tamat. Anya kumatilaban ni Alice kanya. Napintasak. Ngam iso, 5 admatan. Kadorman tulakit din ni Carlo no makita na. Ay, kaasimot. Unay lakat tigas-gasat na pimanan aya. Dayjay ti kunada a disgrasya iti unag ti balay. Unag ngagpay so ti balay. Madisgrasya pa'y. Papayakas to'y tinagbanaga. Agyaman tayo laangan ta si bibiyag ka, anak ko. Awanan ti serbi ti biyag ko. Kabutang dagdag iti tao. Ada kami kanitatang mo amang ipatpatagkan ka, Alice. Sigurado lang kit di. Adi na kun kayat ni Carlo. Anyang arod ngay anak ko. Awan ti mabalin tayo no kastaman bilang ti mapasamak. Daksang gasatak nanang. Ay ayatag ni Carlo. Ngam kastoy kumatan. Basta awatom latan dagiti pasamak anak ko. Huwanan ti maaramidan tayo. Maladingita nag-unay, nanang. Saan ka unay nga agladingi? Agpaimbag ka, tapno makaawid tan. Papa na, Manang Rona. Inakman mo't iti ospital? Inakman mo't pasyaran ni Alice? Ay na, adda na kaibaga, akabut-butang kano ti itsura na. Kasla al-alya kano. Kastangarod ka no. Di na kano kaya ti makisarita iti ora asino. Kasano ang makisarita, kat kabut-butang mat kano ti itsura na. Kasi mo't. Di na kano kaya ti sumango. Ni kano nanang na ti makisarita. No adda tao amang bisita kan kwa na. Anya pa ngay tinamnamaam no napuuran ti rupa ti tao. Talaga nga grup-rupa nga alien. Ah, sobra ka mo't. Apay nga ilyen pa'y timbaga. Saan kit din? Awan kaing ingas na atao. O, di alien. Mabalinta ka nun ti agawid anak ko. Dahil tati imbaga ti doktor. Diyak kaya tagpakita ka dagiti tao, nanang. Mangala kayo iti pagabong ko analawa abandana. Wano, naingpis sa tela. Uwan anak, ang mapanak pa iji billing section. Inakpay amuan, numano ti babayadan tayo. Ay, sapay awan kwarta tayo. Kasanun no dakkel ti babayadan tayo, nanang. Lakit di, Alice. Sapay, impilit ni Norma nga iso ti gumatang iti inreseta ti doktor nga agas mo.
Nakababain pa ikit din kanina na Norma. Wan na rod anak. Ngamday tangamin kanutibilin ni Carlo. Mabainak pa yan kadakwada nga agina. Sige nanang, inkay amuan numano ti babayadan tayo. Tanda kamot dito yung Ruarte Ward, Maya. Naggapo ak iti billing seksyon. Mabalin ka nung aminan ni Alice ti agawid. Mano ka diti babayadan na. Nagbasit inadiskitar ka.